Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, ja sam Branko Topalović i ćelav sam ko palma. Ja sam Uroš Bogdanović i ja šuškam ko Vučić. Bill Gates je podneo zahtev za srpsko državljanstvo. Razlog ovog neočekivanog poteza jednog od najbogatijih ljudi sveta je krajnje praktičan. Radi uštede troškova u njegovoj firmi koja zna kompjutere i tako to, on želi da bude na licu mesta gde se softver prodaje dok je vruć, po povoljnim cenama. So I've been looking forward to coming here. Ja sam ovde na Zelenjaku i našao sam novi Windows 8 za $2.80 na Koferu. Ovo je veoma povoljna ponuda jer na 3 kupljena softvera dobijam i 3 filma sa festa. Ovo nema nigde. Moram se doseliti u Srbiju i zato tražim od vlasti da me prihvate kao svoga. Ako ovo ne bude moglo, odvojit ću 10. deo svog bogatstva i kupit ću celu državu. Ministarstvo unutrašnjih poslova je reklo da nakon Adriane Lime, Hašima Tačija i Dragana Kojića Kebe ne postoje prepreke da se Billu Gatesu izađe u susret. Bile su ovo racionalne vesti, jedine prave vesti.